Yebo, awubandla wabona uDerico umhla ka-29 namhlanje Thursday 29 wabona ukuthenga futhi wabona usakhiphe lana usakhiphe uDerico vele dabuka neplastic ilula ngibona uDerico Rico nayi chakalaka yakhe ayisalanga ibeke kahle lana uzobe ushukela lo mncane-ke lo mncane ubani u250 gram ubona uzoba aromat ngoba inorox ayikho bandla le mpuphu abona utheme ebheka kade ebheka usawoti namhlanje nayo izinto zakhe lezi kade ebheka usawoti wabonisa khona lo Tipex lawa awu10 awathe ngaphi le kaJoylani wethenga kaJoylani wabona utheme ebheka namhlanje bese wakhohliwe wathi mebheka wabona ukuthi hayibo nawa amalona Tipex mangako nje sento kudemoya nawa awu10 phakathi adla wamanye ajwayele ukuba u25 yabona kade ebheka nje yedwa usawoti ekuseni ubona usawoti wakhe sekhona kuzoba nale mpuphu wayenza ipapa ayiphelanga nya wabona ukuthi yaseveka uMateris selencane kodwa hayi incane kakhulu-ke ngeke yenza nje iparish hayi incane naleli sopa khumbule lalithengile kade enza leli papa lakhe khumbule ichili beef le ethenge lapha kwa2 ayisekhona izinto ayithenga namhlanje nazo uMateris ezebuya noshukela nje ubone lokho nawe ukuthi bheka sekhona kodwa wathi mase bheka futhi yazi bayizile uMateris mase bheka ngathi kusele elilodwa kusela u2 njalo ngathi ahamba ahlangene ize njani manje kusela u2 njani ubayizile uMateris azama ukukhipha lana abone kahle ukuthi kusela mangaka ubhayizile uMateris wabona kusele 2 kanjani sewadabulile becatha u4 uMateris hayi kodwa vele kuyashisa uzolontunja ngoba nasekuseni ufuna ukuvuka ngeti afuna yenze elilodwa nje namhlanje enze half la nkomishi yakhe aphinde futhi nakusekuseni azama ukuthi avuke ngale tiye kodwa uzobona uMateris uzobona uMateris ayike size kuyiliphu yabona ukuthi ngene namhlanje ube yiphathele plastic uba namasimba khona lapha yana khona lapha kaChecksafe khona namasimba ithaka ayiphathele futhi wakaboxake lo kade uphethe uMateris uzoba iwalkie-talkie lona ubona uthenge kanjani uMateris nazinto ayithengile namhlanje nazinto ayithengile Rainbow walkie-talkie 1 kg 14.99 ukuli walkie-talkie lona walkie-talkie now 1 kg ngala eceleni Rainbow walkie-talkie 1 kg kuzoba very fitties kuzoba check value samp 1 kg 10.99 wabona ngestamp sengine stamp bandla nasi stamp sakhona ka Checksafe bayibiza ngo-check value yabona banazo into eningi banompuphu ngabona istamp sakhona siningana ngosipheka nakabili lezi sipheka nakabili kuzoba Hullet sugar 250 gram white 7.99 ilo shukela kuzoba Inorox packet soap 500 chakalaka 500 gram chakalaka 659 na ile chakalaka njengenjwayelo chakalaka kuzoba Inorox aromat in 7 gram original na Inorox original seasoning 7 gram yabona ngoba Inorox empuphu bingekho le nkukhu bingekho bandla wabona ubona sakathengele aromat ngoba futhi nayo yabona imalini le aromat R1.99 yabona ayibizi nayo vele wenzela ukuthi adle nje kamnandi namhlanje uMateris lezinto zibe malini ke R42.55 R42.55 sizoke isikhathi mhla ka-29 njalo bangakhohlwa abantu mhla ka-29 29 se 1 January
ona siphezulu isikhathi bekubani lana 48 second 11 minutes away from 8 48 second 11 minutes away from 8 okay iphi date pho date namhlanje hawu no siya kwenye indawo siyaphezulu made sinakho lana kusho ngasho ukuthi bekubani 49 second 11 minutes away from 8 49 second 11 minutes away from 8 mhla 29 January 2026 yabona ayaphatamisa amateksi bandla kusho ukuthi namhlanje sothini njobe nje sancenga nje kanje nomateksi sothini manje namhlanje ngakudona ningakucabangayo kodwa sengasho ngesithi mateksi okay ngoba nje besalo angethakhumbula ukuthi ayisi basabhayiza ayisakazana asana izolo beyilalele iphumulele ngoba besasibhayizisa nako ayisi sibhayizisa no ayisi beloku ethini manzi namhlanje ke vele ilanga likho yabona nje iweda yabheda bona umnyango alikho ilanga bandla iyayebhedela nje iweda kusho ukuthi singasho sithini nje namhlanje njobani bese sibhayizisa singasho sithi fails to keep the game namhlanje ithi fails to keep the game njengoba sasibhayizisa ayisoke sibone kusasa njengoba kulesihlanu mhla 30 kuthini solithola ne-ayisi ile azophuma khona kumadeksi ekuseni nje kuzobe washaya amavidiyo amancane ngoba khona lafuna aqale khona bandla kusasa ekuseni nje kulesihlanu khona lafuna aqale khona alungise into zakhe futhi ngibona-ke nje uzowashaya nje amavidiyo amancane kusho singasho ukuthi namhlanje fails to keep the game njengoba singawatholi ama-ayisi laba basey'tolo njena singasho sithi kubona fails to keep the game okay hayi bayathenga abantu uma ngiphethe lanthi mhlawumbe sebeyibona lokho ukuthi hayi abantu bayathenga uma ngiphethe nje ama-ayisi bayathenga hayi ukuthi akuthenge yathengwa kumina okay kusho ukuthi namhlanje sithini fails to keep the game seka-10-ke kulo January umateksi soke sibone ukuthi uJanuary uphile kangaka endlini encane seka-10 hayi baphile sebephila abantu so right fails to keep the game nangumateksi bandla nangumateksi Derrico bonisa kakhiwa umateksi se-129 bandla se-129 kusewona abantu uJanuary 29 mhla 29 jona Thursday hayi umateksi bandla usayibekile-ke le sesivuthile isitambu ukuthi veze kancane le ubona sesivuthile isitambu sakhe umateksi sesivuthiwe bandla uselontathu uzama ukuseva ilona bandla uzama ukuseva ugesi lana ngayibasi zothuli zey'tofu qale ngesitambu sebeke lona-ke sebeke iy'nyawo-ke manje uzoqabha la manzi aphele bese bewachitha kuyima efake isofo wabona hayi-ke soke sibone manje bashilo-ke kuthini sithe namhlanje kuthini hayi njengoba besibhayizisa nje ama-ayisi angalontunje ama-ayisi beluku bethi amanzi wabona kusho ukuthi fails to keep the game namhlanje hayi soke sibone kusasa uzophuma bandla umateksi uzophuma esephuma abone ukuthi bandla uzowathola nekusasa khona kodwa la uqala khona ekuseni uzobawashaya nje bandla amavidiyo ngibone umfana omuhle kakhulu umateksi Derrico hawu omunye uzothi uwadlana esho ngilapha live sethi uwadlana kodwa esesho ukuthi uwala eMzansi uthe indlela umuvi ngayo engibhedela nje kodwa ngam-disconnecta ukuthi leya suggestion ingaveli anymore ngam-disconnecta okay hayi baphile sebephila abantu soke sibone bandla cathi uzoveza kusasa umateksi hayi ukaveze vele njengoba ezophaka nje segcwalise le ndishi yakhe segcwalise yona le ndishi yakhe hayi ngeke aveze namhlanje khoma ukuthi ugcwalisa uhomo wakhe umateksi hayi cathi hayi sasaqhubeka kusasa amavidiyo uqhubeka kusasa namavidiyo aveza nje khona encane le ndawo zobe ihamba okay hayi baphile sebephila kodwa uzozama-ke ukuthi
ngabo nje o-10 kanje ya 10 uzobe se-ready ukuthi abheke lama-ayisi aqhubeke adayise ku-Friday kuyashisa vele kusasa ku-32 nangesonto elizayo futhi same story kusashisa yabona. Hayi ama-Desiderico hayi uzobona ungena nini live Sunday ya ngoba i-airtime yakhe ayilindile hayi uyalonto nje awenza lo msebenzi wakhe yocela lona izongena ilinde ngathi wakhumula ukuthi ithatha 5 days hayi ilinde nje izongena Saturday wayiridima ngoLwesibili izongena Saturday i-airtime yakhe bese thenga amadatha azongena Sunday live bese live Sunday hayi baphile sebephila abantu so right. Kodwa nje indaba iselapho sesacela lo University fails to keep the game njengoba nje ama-ayisi belukwethu awekho fails to keep the game. Okay, so right baphile sebephila abantu